Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobyeng jompi. Usiting MLA jang Mount Raishan constituency, uba brolding nong siege. Ulong nado bala pihak district Thamai ya ke Eastern West Khasi Hills district kalami ke jinggan tho bo ba brol ude nongbe block khamtam na gitu kisnong kibala shapan hab no na Mount Raishan block sha Noston block haba penchai halor gini jing sha kano uba brol long nado bala pihak ya ke district Thamai na shim ba boro kisnong ki ba hab po Mount Raishan block ki ba klem hab sha ka district Thamai an putkan ria no ya ka block kat kum ke jingdan haki constituency namar kalong ka ba ban korbar ar district na ka we ka block Ulong ru balada hakani ke kenti ki pajba ki jet bat Punjab yau kortong ke UDP na Nongston usa chim khia bun bud dia nya kani ke kunrum kunram hakabaya dei ba ki jingsha pen kan ria ya ki block bat chu ulong ru lada ya karam prai jengam lala ban ai artli ki CNRD block an ayu ya Nongston ban yo biang skawe ke block bat kani ke shong hak jing start ki nong mikmat habar katai ba kiong balada wan ba bro le udai nong be block wang dei nong be block Tengah keren ya kecil siang apa sayang ni ngam day uta babe blok lada ka blok ka jongi lay kadang he kat no ngasno sarong bat ngasno singai namar sibun ki development nila banwara lada ka blok he hakapor bangi pia ia kene ka blok bat iyo ia la ka jong ka Eastern West Axel district kabamot ki ain bat ki noms jong sarkar hi kalong bayar ki blok ki bahap apo ka Eastern West ki jungi lapia halor kenorim ha ka dur jong ka constituency amba ka blok kan hap siten kan hap Eastern West siten kan hap West Khasi district namar yang ju ubidio uncontrolled Daki artli ki distri haka tipor election ane haki wei benta kamla banlong tedena kita kadau ngale syong perkat mangabat iba max milan kum kipra MLA bat hadin kata nilong ngala ong iba magru to ai kene ka barim jong kene ka blok kan sa be apa motarasal namala sutu bagi ne ki than Nginyong nong riat ter bat kene kathain mau katon lek se bergor kita kam hap bat sup hapo ka motarsan blok karena yang dang ya keren ya kene ngimdan kelenti bat pensa ya kene kisnong hante hapo ka motarsan blok tementa hangne ngasum nong lada people job yang ne kunide kungi ai bang ne kunide kungi un approach ya kene ka area jompi sa ka wai ka blok namar nadu nongret nadu mangor pulut kinlai sanong stone ma si bon kinjing ki ya kenduk balada menta ya kalambrai ka wai ka konsulsi lala ban ai artli blok balada niru lada ngidon kam leste ka stone ni la ban ai yang sa wai ka blok hang ne dai apa ba Kasawi kinong mikmat panijay. Lada unong mikmat u approach kane. Ngangay ba kane ka abahap apa modarsan kan yo biang sa kaway ka blok.